Kindi Paapa ogabiye nakunda ihanga rya Uganda kandi akunda na president witu nkomuntu buri murundi gwe no gumbene mu Buganda abe najya tundamukize president Museveni yakiri kumanyisa ngo bwaje kutaya 2017 president akamutwariza je munonga akikamushemeza munonga akandi ikindi abo abajurizi ba Uganda okwana hatinjo ukajwekera president mu Vatican turi kujabuza myaka nkaga iyo kutongoza abajurizi ba Uganda nka saints. So Vatican yone kandi tema kandi urango Africa ya taking over ya twara yona St. Peter's Cathedral kandi byona bitebekanisiwe Papa Francis. So abire nakunda Uganda munonga kandi abira ryo muntu uri kwehombeka kandi ariyo muntu uri kwikiriza mu kusasira no kusasibwa abo abakwetaga kusasibwa abo kuba nicyo uri kurebera na nyomwe bazo message ya Easter akana agamba akinte cy'impungi aba bariyo batorokomanga go bashobirwe na mahanga nkaza Amerika zitakwikiriza kutahamu Papa kayo najya babagirire mbabazi abo kwa abantu bariyo bagwa hanyanje bari kuzo kwambuka kuzo za Europe tubariyo bakikora abo kugira ngo bakikunzire kureka nabwe nakoriyo ne batameze. So wonko muntu ekintu cena ku yo muntu waburijo no kugira umuntu waburijo sasa abire nashitekaho amununga amana n'ikintu cyo kusasira akanda kite nakebembeza mununga kujya mu kusasirana abo ake mitima yitu eri kuzahe kaguma tukagikora amabare kandi obwentu basa kusasirana. So icyamheru icyabe nkinshemeza kandi nikintangaza ari Papa buri kuza kusiyura kuyabira abanasibura ni akata kujya ngo bye bye no akaba kujya ati ushabire now twine abamwe twantekateka ngo tubyabamani kunko ikomisho ga Papa kujya ngo ni nyendo nshabire icyo nikimanyisa ngo twena hituri embabazi na neshara ezikurwa muri bagenzi n'abantu abatwetoreye tikujya ngo hati ngo deputy speaker share yanje neremera ukizeyo mu ntogo uri kusinka Kigali no yene basana no kukire yanje. So nicyo ko Papa yabe najya mushabire yakikumanyisa ngo eshara z'abantu bona zabikiriza bono munsi nzo zabire zimyamba kwikiriza mirimo yeye na nebyetengo byi. So nishaba abantu gumetishabirane tuendezane kandi tumanye ngo ubwire buryahika aho rishanga ngo niwe uri kujya ngo utene cyo kwetaga niwe no yiza kwetaga ishara y'abandi abandi kandi Papa hari nimanya ariyo ashitama buryo bwishe kandi amutwira shaha nungi eyo mutabana yaheza kuzuka icyo n'ikintu cyukuru munonga bitito ngikiriza kandi ninshaba ngo tugume tumwire mitima nibaza kutwereza Papa ndijo nawe naje kutukunda nakundi hangeri nitwata message nawe kandi aguma natushabira ubwo mukama aryo mpuzo.